Selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah suhur boy sesehan namin asya mariterigapan si ganupari bani panurang sogoton. Pai majalo hita atani nebata naga berigapan si ganupari bata martonggo kita. Puji-pujian terima kasih sombah konur nami bamu Tuhan bani sogoton. Igoki malas niur na humbamuhan nami. Memukah parguluhan nami ibagas guluh apa guguh na baru na kumbamu. Aseba ni panorang sogoton marhite hatamu. Patu gujana patu tapham ur pikiran sunai pangarapan nami. Ibagas na mandalani guluh nami sa ganjang niron. Ibagas goran nakmuton Yesus Kristus Tuhan nami jala merapakon tonggo nami. Amen. Bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan si ganupari bata sadarion hari Senin tanggal 20 Desember 2020 sada ay matar surat bani buku 5 Musa bindu 32 ayat 10 na makatahon sonon jupasi do iya itanoh dorging itanoh para aumon ihalimisan iya do menjagai anjaha manarihon iramot kondo iya songon anak ni matani. Bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu sejarah perguluhan ni bangsa Israel pasal perdalanan misi dia ihalimisan ay masada gambaran na jelas tumang hubata laho patorangkon isi sa sitong ni nebata bani bangsani jana sonahan ne bata menjagai apa manramot kon bangsani lang porlube adong uhur sangsi bata pasal hajong-jongan ni ne bata itongah-tongan ni bangsani pasal pakasomanion ni isobut do bahasa ne bata na makasomani si dia agobo dari marhiti tiang apuy jana sangga aryan marhitehon ni tiang hombun. So na do humani age nebatasan diri do na mambere si dia mangan. Jana sunay do humani nebatasan diri do na mambere si dia minum. Jana nebatasan diri do humani na mambere si dia boy mangan gulay agepe ihalimisan. Onma nagabi malas nihur ni si Musa bani panorang ijia bahasa naibatado na manjupah kon bangsa ay itano dorging porini pe bangsa ay gati tumang sangsi janah lang persaya hubani naibata tapi roh do naibata laho majupah kon bangsa ay ase ibagas keputus asaan ni sidea ase sangga ibagas pandulian di sidea sangga itongah pardalanan ihalimisan gabi margogo sidea jana nebatado humani na manjagai sidea humbani para mauman sangga ipardalanan halimisan ay artini ay sonai ma jangini bahkan sonai bajani ancaman humbani binatang buas atapi bigu panoro tapi nebatado napadukon haganupan ay ase boy bangsain mardalan ibagas dame na humbani nebata lang pita ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus nebata sendiri do na menjaga apa na manarihon bangsa Israel. Artini ay agepe lang manuan tapi marparyama do sidea agepe lang makorja tapi mangan do sidea totu on saongon sadagulu niomba na ibagas abingan ni inang ni artini ay lang perlu bangsa ay sangsi pasal nebata na manjaga apa na manarihon parguluhan ni
jana iramot kondo bangsain songon anak ni matani. Artinya ay bapainang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus non mabahat ni pagori ni kuryata tapi mata ay ma salasada humbani haganup pagori na paling siharganan ibagas akulaton pardetehita bapainang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gatilang isa dari hita anggoroh abu atap adong abu atap adong alogo atap ahape ay na tiba-tiba pasti do mataton langsung makidop. Ado artini ay tanpa adong na manggerakon, tanpa adong perlobe ipikir hon hita dong otomatis makidop iya. Ahado air etini ijaga do panongkorta. Nah bani panorang sogoton bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ibagas nasihol memukah perguluhanmu, ibagas nasihol memukah perguluhan tahita bani panorang sogoton. Kira-kira anggo isukun mahubata sobut hamma sadakata pasal dirimu ilobe ni nebata na mambahen tuguh anjaha marmalas niurham memukah perguluhanmu bani panorang sogoton. Kira-kira ahamaham hajongjonganmu ilobe-lobe ni nebata hata ni nebata manobut anak ni matani, anak ni matani nebata duhita. Artini ay sangga itotapkon nebata hita anak ni matani ibay nebata hita gabi mahar gatumang ilobe-lobe ni halani ay anggo ibahen nebata hita gabi anak ni matani totu maningon sonaido humani ibagas perguluhan ta sigano pari gari hasomanta jolma mambahen nama deyar hubata nitado tene utang budi dibawa mati. Artini ay langtar balas kita nama deyar na ibahin hasomanta hubata jana maningon marusaha do humani hita lahu membalas nama deyar na ibahin hasomanta jolma hubata totu sunai mahumani hita tandani na ihapor sayai uhurta iha tengirhon uhurta ibahin ne batahita gabi anak ni namatani na maharga tumang kita ilobe-lobe ni nebata totu napatut do bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marbalos ma holong ni nebata ay ibagas parguluhan ta sigano pare marhitehon ni na totap kita marpangarapan na manggulu jana totap kita marosuh tumang laho mapardiate ahama nasihol jana na iarosukon ne bata sihaguluh konon jana sihor jahonon ta aima marhitehon ni na totap kita ipinday hita ibagas 10 tahun carata laho pasangapkon ne bata ibagas perguluhan ta sigano pari ay maase salinari ang gumangahap maham itotap kon ne bataham gabi anak ni matani malas mauhurmu margogoh maham jana totap ma marpangarapan ibagas Tuhanin barang ahape na idopak kon ham sa ganjang niarion tenger mauhurmu ijaga iramot kon jana isarihon nebatado ham. Amen. Martonggo makita. Terima kasih ma bamu bapa. Sonin matongon harga ni hanami ilobe-lobe mo. Ibahen hamdo hanamion songon anak ni matamu. Maharga tumangdo hanami ilobe-lobe mo. Ay maasa ibagas sa daryon. Marhitihon ni hatamu tongon. In managabi onjolan banami. Ase totap ibagas malas nihur rosi pangarapan na humbamu mahuma hanami mandalani guluh nami sigano pari. Amen. Idop nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni ne bata bapa. Apa persoalan ni tondoy na pasing ma
nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo ba't taganupan, bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Salamat. Mandalani kuluta si ganupari. Ibagas gogo. Dame. Apa malas nyuhur na humbani na bata. Shalom.